Pemirsa penyewaan kendaraan roda 4 KK sampun ngawit ngeranjing Bali ring musim mudik lebaran warsane mangkin. Akehan rauh pelinggihan ageng sane moplat nomor saking dure Pulau Jawa sane jagi liburan ke Bali. Dawa galau ukuran mobil-mobil plat saking Dura Bali Inucap sampun akeh sane ngerancing dan pasar rumasuk ring tanggal kutus April kanan arus mudik ring Gilimanuk kauningin sampun enten kosek. Samian kapal sane melabuh penuh medaging mobil miwah peringgihan alit. Sawetara pengendara kendaraan kecil Inucap jagi liburan ke Bali. Silih tunggil nyani krames saking Surabaya, Rudi Mausang sampun sering liburan ke Bali ritet kala lebaran. Dani Mausang perjalanan saking Surabaya digelis risampun tol Kabungkah rumasuk nyebrang taler nenten kantos antri saking Ketapang. Asapun ketaler anutin saking data ASDP cabang Ketapang katureksain rerata diri krame sane ngerancing Bali kantos langkungan selikur talian diri. Selanturnyane roda 4 kakak wenten kali tali pitung likur unit katahnyane arahina. Kuentenan paling ageng ring puncak arus mudik tanggal 7 April kantos petang talian unit kakak miwah dase rahina sadurungnyane sampun 16 talian unit antuk langkungan penyatusan diri. Panincapan kendaraan kecil sampun memargi dawuk tanggal 6 April antuk langkungan 3 tali unit. Surya Dharma, Bali Pos Meningayang.